tako dobri naši prijatelji. Evo nas nakon dužeg perioda, nakon jedne duže pauze koju smo napravili, naravno opravdano, ali nije bitno. Bitno je da nastavljamo, bitno je da radimo, da smo tu i da naša želja i entuzijazam nisu splahnuli za ovo vrijeme u želji da našu historiju prostora današnje Bosne i Hercegovine izvadimo iz knjiga i donesemo je na novu platformu, što je danas popularno i tako da bi bilo svima pristupačno, a mi se osjećamo i pozvanim na neki način da ono zašto smo se školovali, to predstavimo. Mi nastavljamo sa našim serijalom, našom emisijom kontinuiteta praćenja života na ovom prostoru, tako da smo došli do novog razdoblja u historiji svijeta, pa tako i historiji ovog prostora, a to je Eneolit. O tome ćemo svemu više sa mojim bratom Zdamirom, koji je detaljno tu temu obradio i večeras ćemo je predstaviti ovdje. Damire, prije svega dobrodošao, nismo se vidjeli u ovom ovdje ambijentu dugo vremena, imamo mi svoje razloge, nije bitno za javnost, ali evo nastavljamo tamo gdje smo stali. Prije svega, kako si? Dobro je. Hvala. Nova godina, novi početak, jel tako? Tako je. Želimo sretnu novu godinu tebi, Miraleme, našim porodicama, prijateljima, poznanicima, učenicima, dragim studentima, onima koji prate i koji će, ako Bog da, pratiti ovaj naš serijal. Dakle, danas je na redu, jel tako, Eneolit, kojeg je nauka prepoznala kao važan i veoma značajan prahistorijski period na čitavom euroazijskom prostoru. Karakteriše ga jedna osnovna karakteristika, a to je postepen prelazak sa kamena na metal. Šta to znači? Dakle, u životu ljudi tadašnjih doba počinje da se upotrebljava metal. Sa aspekta metala historičari su i arheolozi dogovorili se da podijele taj prostor, odnosno to metalno doba, na bakarno, bronzano i željezno. Ovdje u suštini se govori o jednom periodu koji je trajao od 2400. do 1800. godine prije nove ere, dakle do početka brončanog doba, kada kamen nije bio izbačen iz upotrebe, ali su locirani artefakti iz tog perioda, te vremenske distance, artefakti od metala, prevashodno od bakra. Dakle, posvećena je pažnja tome, nedovoljna, ali evo mi smo tu da to malo više približimo kako bi napravili tu sponu u kontinuitetu života na ovom prostoru koji je evidentan. I mi smo to kazali negdje na početku našeg serijala. Znači, definišemo Eneolit. Eneolit je prelazno doba od neolita, mlađeg kamenog doba, prema brončanom dobu. Dakle, prostor od kraja neolita, odnosno mlađeg kamenog doba, prema zvaničnoj, dakle, masovnoj upotrebi metala, a to već počinje takozvanim brončanim dobom od 1800. godine prije nove ere. Dakle, ono po literaturi, jel tako? Kako su to historičari i arheolozi definisali, prije svega u kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine. Možemo li sad to staviti u jedan vremenski okvir? Eneolit, kažemo da datiramo na ovom prostoru od do. Evo, već smo rekli, dakle, možemo slobodno kazati, dakle, to su ljudi, autoriteti su to koji su čitav svoj život posvetili istraživanju, arheološkim istraživanjima i oni su datirali taj Eneolit na ovom prostoru od 2400. Dakle, polovina trećeg milenija prije nove ere pa do 1800. godine kada počinje, jel tako, ne baš te godine, dakle počinje upotreba bronze, odnosno brončanu. Samo da bi slika bila jasnija, to je period, recimo, u poznatoj, ono nešto što je opšte poznato iz svjetske historije, kada je se dešavalo, ajmo reći, nešto na svjetskom planu. 1400 i neka godina prije naše ere imamo, recimo, četvrtu dinastiju, jel tako, u Egiptu. Da. Faraona, nastanak piramida, ili piramide su, mislim, nastale ranije, možemo reći da
Dobro je da praviš poređenje sa prostorom istoka. Dakle, i u literaturi koju mi koristimo i čitamo, istražujemo, uvijek se pravi poređenje sa tim prostorom, prije svega što je metalizacija, takozvana metalizacija, počela na prostoru prednjeg istoka. Dakle, Sumerani su prvi počeli upotrebu, odnosno koristiti metal. Oni su duže vremena metalno doba, odnosno eneolit, prelazno doba je duži period na prostoru istoka, ali kod njih neolit kraći period. Dok na prostoru Evrope, konkretno jugoistočne Evrope, eneolit je kraći period, a neolit je bio jako dug prahistorijski period. Dakle, nalazišta samorodnog bakra. Pa recimo, čuli smo za lokalitet Veliki Kavir, gdje je poznati lokalitet Tepesijalk, dakle na prostoru prednjeg istoka. Dakle, ljudi su počeli koristiti samorodni bakar, upotrebljavajući ga prije svega u svrhu oruđa i naročito oružja. Pa se sjećamo Sargona I, akadskog vladara, koji je sebe proglasio vladarem 4 strane svijeta. Sjećamo se prikaza njegove kacige, jel tako? Dakle, već su ljudi usavršili upotrebu metala na istoku, dok je ovdje tek na prostoru Gornje Tuzle pronađene 2 udice, igla, šilo i grudvice bakarnog oksida. I to u mlađoj fazi vinčanske kulturne grupe. Dakle, još neolit egzistira, ali imamo i upotrebu bakarnih ruda na ovom prostoru. Reći upotreba metala. Evo, rekli smo otprilike i šta je karakteristika eneolita, to jeste da je to početak upotrebe metala i uglavnom bakra, jer je bakar mehak i lahak za obradu. Tako je, lako kasnije čvršće rude to ćemo o tom potom. Sad bi da vidimo, da se dotaknemo sad, pošto smo imali i u neolitu kulturne grupe, da vidimo gdje su sad te kulturne grupe, šta je sa njih, da li one nestaju, iščezavaju, kako to većina govori, ili one nastavljaju kako manjina govori, a manjina je uvijek prava. Generalno, i na početku serijala smo govorili da od 95. i 96. godine u Bosni i Hercegovini pod dojmom i utiskom, što je donekle opravdano, agresiji na Bosnu i Hercegovinu, sila literature u formi obavještenja i bojenja određenim ideološkim konstruktima je stvorila jednu paradigmu i narativ o jednoj, kazat ćemo, smjeni populacija na ovom prostoru Bosne i Hercegovine polovinom 3. milenija prije nove ere. Dakle, išlo je se, tako sam ja to razumio, a složit će se mnogi sa mnom, dakle, išlo se u pravcu priče, odnosno narativa i konstrukta jednog ideološkog, da je ovdje polovinom 3. milenija došle nove populacije, takozvana indoevropska seoba naroda, i da je butmirska kulturna grupa, dakle, malte ne u potpunosti nestala sa ovih prostora. Dakle, došli su, tako se govorilo, tako se pisalo i tako se to na skupovima i određenim naučnim manifestacijama isticalo, a određeni moje kolege su imale tako istančanu retoriku da je tako divno njih slušati, da jednostavno ubijede čovjeka da je to tačno. Dakle, profesor je nama to govorio još na starom vijeku, da su historičari najbolji govornici, oratori, retoričari, da imaju tu moć ubjeđivanja ljudi, pa i u ono što nije tačno. Nažalost, u ovom periodu, jedna decenija od kraja rata u Bosni i Hercegovini, od kraja odbrambeno-oslobodilačkog rata, pa ovamo, dakle, jedna decenija je trajala preplavom literature koja govori o indoevropskoj seobi i dolaskom naroda sa istoka na prostor jugoistočne Evrope, zaboravljajući ključne momente da je osnovni uzrok seobe određenog naroda s jednog prostora na drugi egzistencijalne prirode. Da je osnovni uzrok da jedan narod krene u migraciju, opstanak njegov. A to imamo, svjedočimo. Jeste.
svjedočimo migraciji sa istoka, danas imamo migrante, Tako tu je. riječ nema kome nije poznata, više Tako riječ je. migranti, migracije, šta znači seoba. I mi sad imamo narativ, samo da sumiram tezu, imamo narativ da su u tom periodu neolita, sa istoka migrirale velike grupe kulturne, došle ovdje i nastavile tu svoju kulturu, a zanemaruje se kulturne grupe koje tu već egzistiraju, koje nisu selile nigdje. Šta je sa njih? Imamo li mi dokaze da su one iščezle ili imamo dokaz da one nastavljaju svoj život i u doba eneolita? Mi smo zato i pokrenuli ovo između ostalog. Pa jesmo, ajde da to dokažemo. Dakle, da oni koji nas slušaju, eventualno i oni koji će nas slušati, volio bi da nas slušaju, a ne da gledaju. Više da slušaju nego da gledaju. Moramo napraviti tu sad distinkciju, dakle razliku između te paradigme i ove prave, istinske. Šta karakteriše ovu prvu? Morali su se i oni uzeti za određene dokaze i argumente da bi pričali. Ipak su to akademski, jel tako, obrazovani ljudi koji ne bi sebi smjeli dopustiti taj luksuz da na pamet iskrivljujući istinu govore, nego su oni nju jako lijepo oblikovali. Dakle, obojili je, kako mi to imamo običaj kazati. To smo konstatovali. Hajmo sad činjenice. Šta je karakteristika te priče o velikoj seobi naroda? Dakle, pronađene su specijalne bojne sjekire, vrpčasta keramika i sahranjivanje pod tumulima. Dakle, to su 3 momenta koje su koristili naši historičari, pa i arheolozi, koji su isticali kao osnovni fundus, dokaz naglog dolaska stanovnika sa istoka. Dobro. Dakle, imamo sjekire, jel tako, specijalne bojne sjekire koje je pronađeno na ovim prostorima. Odlično, i to stoji. To stoji. Dakle, to su neka glavna obilježja, dokaz dolaska novog naroda. Zbog vremena trajanja emisije, sada vidimo, to je dokaz. Došli su neki ljudi tu. Šta je sa kulturnih grupa koje su ovdje bile u tom periodu? Da li imamo sahranjivanja njihova? Evo, spomenuli smo tumuluse, to je novi vid sahranjivanja. Da li imamo vid sahranjivanja iz vremena neolita koji se nastavlja ovdje? Imamo. Sami su priznali, naveli su samo jedan, čini mi se, lokalitet, to je visoko brdo u Lupljanici kod Dervente iz perioda eneolita, gdje su kazali da je postojala simbioza, određena, kaže, simbioza između nosilaca vinčanskog neolitskog stanovništva, dakle nosilaca vinčanskog neolitskog stanovništva o kojoj smo mi govorili na nekoj od prošlih emisija i novog eneolitskog stanovništva nazvanog lasinska kulturna grupa. Osim lasinske, tu je badenska kulturna grupa, kostolačka kulturna grupa i vučedolska kulturna grupa. Što one podrazumijevaju? Svaka ponaosob, samo ukratko da bi stvorili sliku. Prvo, šta je lasinska kulturna grupa? Dakle, oni su dobili imena po prvom, jel tako, nalazištu, mi smo to kazali. Badenska po pećini Baden u Austriji, lasinska po nalazištu Lasinja u dolini Kupe, zatim kostolačka po Kostolcu u Srbiji, i imamo vučedolsku, jel tako, Vučedol, jedan prežuljak kod Vukovara. Dakle, to su sve, vidimo šta, bazični nalazi tih kulturnih grupa koji su se uvlukli na prostoru Bosne i Hercegovine i gdje imamo evidentno stilove u keramici naročito. Dakle, stilove te kulturne grupe su evidentni na prostoru Bosne i Hercegovine. Ali zaboravljamo bazične nalaze u prvim i drugim slojevima iskopavanja određenih lokaliteta, koje ćemo malo kasnije spomenuti, evidentan osnovni fundus butmirske kulturne grupe. Recimo, lokalitet Biograd kod Prusca. Zanemaren, dok knjige 2003. godine od Branislava Marjanovića. Čini mi se da je do tada zanemarena ta kulturna grupa
odnosno taj lokalitet Biograd kod Prusca koji evidentno govori o nastavku butmirske kulturne grupe. Samo da ne širimo. Konstatovali smo pojavu novih kulturnih grupa koje dolazi u dodir sa ovim prostorom i gdje ostavljaju svoje tragove. I to je evidentno, to su činjenice. Na osnovu toga se bazira, sumiram, na osnovu toga se bazira teorija koja kaže da su se obama tih naroda ovdje se naselile nove kulturne grupe i nastavile svoj život i imamo zanemarivanje činjenica da su autohtone kulturne grupe koje su ovdje na ovom prostoru egzistirale, da su jednostavno nastavile taj svoj život i nastavile to zanemarivanje. Sad, to smo konstatovali. Ne bih više da elaboriramo o tome. Idemo sad govoriti o kulturnim grupama i nalazima koji to potvrđuju, a koje su autohtone odavde. To je ono što nas zanima sad. Spomenuo si Butmirsku kulturnu grupu. Dovoljno je jedan lokalitet, jedan nalaz, čisto da mi vidimo da je to. Ja, spomenut ćemo i vratit ćemo se na Obre 2 kod Kaknja. Dakle, ostaci Butmirske kulturne grupe, lokalitet Obre 2 kod Kaknja, o njemu smo govorili. A sad ćemo se zadržati na Eneolitu, dakle ovom prostoru od 2004, ovom vremenskom okviru od 2400. do 1800. Pa kazati, recimo, da promjene u položaju nasilja su evidentne. Nije više dolina, rijeka, bazično mjesto izgradnje naselja, već brežuljci. Ali imamo u tim jezičcima brežuljaka, u dolasku na brežuljke, koji su evidentno koristili zaštitno odbremeni zbog zaštite i odbrane tog stanovništva, zbog sve većih, susreta naroda, većih porasta populacije u to vrijeme i postepene upotrebe metala, zaboravljamo jednu činjenicu koja je zaobiđena, da sama tehnika izgradnje naselja u Eneolitu se ni po čemu ne razlikuje od tehnike izgradnje onih kuća i nastambi u Obrama kod Kaknja. Dakle, to je osnovni način gradnje. Tako je. Dakle, on je nastavljen. Šta to govori? To govori o opstanku populacije koja je tu bila i prije ovog To je perioda. jedan. Idemo radi vremena. Drugi, šta je sa keramikom? Da li imamo keramiku koja nastavlja? Kaže, u novoj keramici, koja je pod utjecajem lasinske, badenske, kostolačke kulturne grupe, kaže strogi geometrizam, tehnika duboreza i bockanja, zaboravljajući kanelure na tim loncima sa izduženim vratom ili skraćenim vratom, ukošenim vratom. Dakle, zaboravlja se da su kanelure gotovo identične kanelurama koje su pronađene u Butmiru kod Sarajeva, a potiču iz perioda Eneolita. I to je dokaz. Naziv posude jeste eneolitska posuda iz brda, kako se ono zove? Dakle, imamo Debelo brdo kod Sarajeva, imamo posuda. Biograd kod Prusca, imamo Zecovi kod Prijedora, Alihodže kod Travnika, sve ćemo to... To je broj 2 sve ćemo to pokazati. Imamo li način sahranjivanja? Dakle, sahranjuje se pod tumulima, a ne isključivo. To je novi. Ima li... Ima dokaza, dakle, i to stoji, to i... opis, Borislav, tijelo, tako je, dakle Borislav. Malo nam samo i to Borislav Čović je to, Borivoj Čović je, to fino dokazao. Dakle, nastavlja se u određenim lokalitetima i praksa sahranjivanja koja je bila prisutna, a mi smo to opisali u jednoj, kad smo radili Butmirsku kulturnu grupu. Sa pojavom tumula, tumuli su evidentni na brežuljcima, većinom, ali je nastavljeno u tom periodu evidentno i postojanje i sahranjivanja koje je bilo i prije toga. Dobro. Šta je problem? Dakle, hoću ovo da kažem. Dakle, šta je problem? Mi imamo 4 kulturne grupe koje karakterišu Eneolit. Dakle, 4 kulturne grupe koje karakterišu Eneolit. To su badenska, jel tako rekli smo, lasinska, kostolačka i vučedolska. Svaka od ovih kulturnih grupa svoj centar
svoj embrion ili masovne nalaze ima izvan prostora Bosne i Hercegovine. A naša eneolitska nalazišta u Bosni i Hercegovini su, dakle, na rubnom području djelovanja tih zajednica koju možemo nazvati Kostolačka zajednica, Badenska, radi se dakle zaista o kulturnim grupama, ali su one izvan okvira prostora Bosne i Hercegovine, koji karakteriše poseban prirodno-geografski supstrat. Poseban. Dakle, šta je problem? Analiza bosansko-hercegovačkih eneolitskih nalazišta je u startu bila vezana kod naših autora. Dakle, bila je vezana u startu za bazične kulturne grupe, pa se silom prilika tražilo, išle se u pravcu uspoređivanja sa istovrsnim kulturno-etničkim pojavama na širem teritoriju njihovog prostranstva i trudilo se da se, ta priča stvori kao evidentna, konačna, ona je završena badenska kulturna grupa. Što je na kraju krajeva i učinjeno, jer se u školama i dan danas ostaje otvoreno pitanje. Uči u tom pravcu i uče se te kulturne grupe i te karakteristike i sve. To je ono što je mene, evo, ko bude gledao, znači, to je ono što je mene kao učenika tad još zbunjivalo, a Damir je spominjao kako su me i profesori na fakultetu okarakterisali i kao neko ko postavlja pitanja, i koji promišlja. To je bitno, jako bitno. Dajte ljudi da ne prihvatamo zdravo za gotovo, zna se što su činjenice, materijalni dokazi, to se. I normalno, čovjek obični kad dođe u školu, ono što mu je udžbenik, on to uči i ne postavlja pitanje. Ali meni je bilo interesantno kako to odjednom nešto prestalo, počelo nešto drugo. Nemoguće. Nisam tad bio ni dovoljno zreo, ni hrabar, ni šta ja znam da se ja nešto upuštam malo duže i dublje u te stvari, ali evo danas sa ove vremenske distance došao sam čitajući do tih zaključaka, stani malo. Pa nije prestalo, samo mi to niko nije rekao. Zato smo došli sad ovdje. I imamo to evidentno, Damire. Da bi priča bila jasnija ljudima koji nas gledaju, a koji nisu baš potkrijepljeni puno sa činjenicama, puno smo nabacali stvari. Da mi malo to, neću romantično zaokružimo neku priču, ali bih želio da to malo uobličimo. Znači, da ide samo ću dati smjernicu. Ide taj period. Naravno, dolazi do novih otkrića u razvoju čovečanstva, civilizacije uopšte, pa tako ne zaobilazi ni ovaj ovdje prostor, ni te ljude koji su ovdje živjeli, ma kako mi njih zvali, Butmirci, Kakanci, Tuzlaci, nebitno. Kako se zovu to ti ljudi koji žive tu od vajkada, nije ni njih zaobišlo to sve i oni nastavljaju da primjenjuju te materijale nove koji su otkriveni. Vidjelo se da se od bakra može nešto napraviti, da to može koristiti kao udica, kao sječivo, kao šljem nekakav, zaštita i tako dalje. To je evidentno. Međutim, vratit ćemo se na ono da se jednostavno klima zatopljava, da su ledene kape se povukle gore, sve da je sad su vodene površine manje, da sve više kopna i da ljudi lakše cirkulišu. Zbog toga je došlo i do dolaska ovih kulturnih grupa koje su vjerovatno bile više invazivnije, kretale se, imale više entuzijazma za pronalascima, što je Bosna, ne Bosna, tad nije postojala kao pojam Bosna, ali ovaj prostor na kojem se danas nalazi Bosna i Hercegovina, što je bio zanimljiv. Pa upravo zbog toga mi danas imamo rude, srebra, zlata, željeza, bakra, imamo ih danas. I imamo u tom periodu tragove rudarenja na ovom prostoru, jer su pronađeni predmeti koji su potvrđeno nalaz rude, kad se uradi analiza rude i rudnika iz centralne Bosne, da se to podudara, da je to ta ruda. Znači, to je bio razlog, to meni niko nije objasnio, ali to je bio razlog
zašto se neka kulturna grupa i njihovi ti ekspedicije i možda i trgovina bila, možda su kupovali rude, ostavljali nam gotove proizvode. Isto što sad se izvozi bukva i hrast i jela u Austriju, a odozgo nama Iverex proda gotov prozor. Potpuno isto, ljudi, to nije ništa drugačije, samo što je možda protok roba bio sporiji nego sad. Ali to je se tako živelo i trgo. Samo da napravim tu priču, da bi ljudi sad shvatili zašto je to bitno i kako mi to pričamo o tome, ali zbog čega je sad bitno da se zanemari te neke kulturne grupe koje su živjele ovdje. Jer i dan danas ti imaš negaciju postojanja jednog naroda na ovom prostoru, pa kaže da su ovi ti, ali su uzeli tu vjeru, da ne govorim i ne dajem nacionalizmu da spominjemo ove naše narode i narodnosti. Ali postoji tendencija negacije jednog da bi neki drugi dokazao da on posjeduje neko ekskluzivno pravo na tu teritoriju, ma nemoj. Evo ja sam tu, on je tu i još brojni naše kolege koji mi poznajemo, koji ćemo možda nekad i ugostiti našim emisijama da kažu da to nije istina. Jer postoje dokazi koji kažu da to nije istina, samo što mi nemamo sistem uređen, nemamo državu stabilnu koja će imati segment te propagande, tog osvještavanja tog stanovništva da se gaji patriotizam i ljubav prema ovome što imaš, a ne da prihvatamo tuđi. Joj, sam se raspričao, ali mislim da sam ubao u srž s ovim. To je poenta sve ove priče. Naravno, mene što se tiče. Govoriti o nacionalizmu, onako kako ga danas shvatamo, Ja tako, u kontekstu Eneolita je nemoguće. Ali su korijeni. Jeste, tu ćemo na kraju doći do toga. Vidite, samo će se to, jel tako, ispostaviti da smo ovom pričom o kontinuitetu istakli ono što smo na početku, da se radi o narodu koji je najstariji na prostoru Evrope. Dakle, koji nije mijenjao svoj osnovni etnički substrat. Yes. Hajde zaključimo. Evo nas. Ja bi zaključio. Može. Ja bi zaključio. Dakle, otvaramo pitanje kolegama, prijateljima, onima koji nas gledaju, otvaramo pitanje odnosa autohtonih neolitskih zajednica na prostoru Bosne i Hercegovine i nosioca novih eneolitskih grupa koje smo spomenuli. Da pojednostavim. Šta je sa autohtonim neolitskim zajednicama, Butmirskom, Kakanskom, Gornjo-Tuzlanskom, u odnosu sa nosiocima novih kulturnih grupa? Šta to znači? Da li su došli nosioci novih kulturnih grupa na ovaj prostor ili je opet samo riječ o prenosu stilova? Sasvim sigurno da su iz Badena, iz Lasinja, iz Kostoca u Srbiji ljudi i u neolitu dolazili na prostor Bosne i Hercegovine po so, jer im je bila neophodna za život. Dakle, to je problem. Dolazili su po rudu. Dolazeći po rudu morali su doći s nečim da je odnesu određenom posudom, sa određenim kolima, ako je točak bio u tom periodu. I donoseći te stilove saradnjom, koja je ti sa što sarađujemo, meni se sviđa kod tebe rolka, ja ću je sutra sebi isplesti. Jeste. I prenosi i stavljali su i tako Vidio dalje. sam dakle, jako irelevantno, jako složeno, suptilno, sofisticiran jedan period u mentalnom smislu. Dakle, i ovdje se zaboravlja razvoj mentalni, jel tako, svijesti ljudske. Ja. Dakle, tu zaboravljamo taj mentalnu evoluciju ljudi, prihvatajući jednu teoriju koja po meni nije tačna, da je odjednom došao narod sa istoka. To je ono što je mene zbunjivalo. Ja sam završio studij historije, ali u školi sam imao nisku ocjenu, u osnovnoj i srednjoj školi sam imao nisku ocjenu iz historije. Zato što meni mnoge stvari nisu imale smisla. Znači, učim jedno, idem, pratim jedno, isto odjednom, hop, to ništa ne postoji, hajmo sad drugo, štaba, kud, kako. I vjerujem da će i mlađu populaciju koja trenutno ide u školu, ako bi neko se zakačio da pogleda ovo o čemu mi pričamo, da će vjerovatno puno lakše i jednostavnije da shvati te prelaze. Tako je. Dobro si rekao, mi zanemarujemo da je nešto preklopilo se, da je dolaskom u dodir, da je se nekome svidjela nečija djevojka pa je oženio. Mi sad hoćemo naš čist gen.
hoćemo čistu kulturu, ovo je naše, kažu. Ne može, ba, to se prepliče, bolan. Granice ne postoje, ja sam neki dan bio u Zvorniku, stajim, gledam Drinu, tamo s druge strane je država Srbija, s ove strane Bosna i Hercegovina. I druže moj, ja imam pasoš Bosne i Hercegovine, tema pasoš Srbije, ali mi kad se nađemo u Austriji, niće veze, znači, mi smo jedno, mi pričamo jednim jezikom, ali ne, ovo su moje ovce, ja njih šišam, znaš, ako bi neka ovca prešla tamo, ne, vrati mi je, jer piše kad je ta ovca izašla, prošla iz tora, probila bogas. Doći ćemo mi do toga, ako boda, kad dođemo do tih samo u kontekstu preklapanja kultura, da, postoji kulturne... A šta je to što je vezalo Zvorničanina i Srbijanca u Austriji, pa su dobro? Šta ih je vezalo? Kultura. Vezala ih je ekonomija, vezala ih je egzistencija, vezao ih je posao tamo. I oni tamo nemaju tih nacionalnih problema jer rade zajedno i zarađuju dobro. A ovdje imaju. A zašto ovdje imaju? To je priča koju ćemo mi ako boda nekad dalje. Otprilike, Damire. Ja bi zaključio još jedno govorenje. Još nešto da kažemo. Dakle, što je bitno. obratit ćemo pažnju na lokalitet Biograd kod Prusca, kod Donjeg Vakufa. Tu je Branislav Marjanović vršio istraživanja, pa ćemo se poslužiti njegovim riječima. Radi se o jednoj miješanoj kulturi u čijoj tvorbi učestvuju 3 komponente. Butmirski karakter osnovnog fundusa nalaza, dakle neolitski, osnovno. Zatim, kada je riječ o badenskoj komponenti, dakle eneolitskoj, koja je, pretpostavljaju, kažu s prostora Austrije, stačno, dakle, tu se ne može govoriti o badenskoj kulturi, a to znači ne može se govoriti ni o njenoj populaciji. Tome u prilog ide činjenica da između nalaza badenskog tipa i butmirske keramike nema nikakve razlike u tehnici izrade. To znači da u produkciji njihovoj učestvuje samo jedna populacija, a to je bosanska populacija, butmirska populacija. Ne bosanska, nego butmirska, tad Bosna je kao nije postojala, da ne bi neko... Mi je zovemo sa današnje distance bosanska, jer je prostor današnje Bosne i Hercegovine. Današnje Bosne i Hercegovine, da su ti ljudi koji su živjeli tu i u mlađem, srednjem i starijem kamenom dobu i u prahistorijskom dobu, pećinskom dobu, znači da postoji, znači kad se kopaju ti slojevi od sloja 6, pa 5, 4, 3, 2, 1, ima, to je to, kuća, oružje, predmeti, keramika, način sahranjivanja, način vjerovanja, vidimo da se zadržu. Još jako bitno, način vjerovanja, to bih volio malo, ali to ćemo, evo Damire, molim te, propratiti tu vjeru, pošto je danas vjera ovdje uzrok svih problema. Nema više vjernika na Dunjalku nego što je na ovim ovdje prostorima. Koga god zaustaviš na ulici, pitaš ga da li vjeruješ, vjerujem. Pitaj Šveđanina da li vjeruje, on će reći šta podrazumijeva to, pa kad mu objasniš, garba, nisam baš siguran da sam vjernik. A mi se kunemo da smo vjernici. A brave su na vratima jarane. Šta karakteriše i u tom smislu vjerskom prelazno doba ili eneolit karakteriše upotreba sahranjivanja ljudi onako kako smo to opisali u neolitu i postepena upotreba tumula, dakle na uzvišenjima, sahranjivanje pod gromilama kamena, jel tako, i dole u zemlji. Dakle, to bi nešto što bi ostavio za brončano doba, jer je više korišten taj način sahranjivanja u brončanom dobu na ovom prostoru, pa bi mogli napraviti jednu jasniju razliku između tumula, odnosno sahranjivanja pod gomilama kamena i sahranjivanja koje je bilo u neolitu, odnosno mlađem kamenom dobu. Dakle, i u tom smislu vjerskom postoji postepen prelazak na novi način sahranjivanja, prihvaćen, ili tako, diktiran novim položajem naselja, diktiran novim prirodno-geografskim momentima, diktiran upoznavanjem sa tim stilovima novih kulturnih grupa izvan granica današnje Bosne i Hercegovine. Otprilike mislim da smo zaokružili temu jako uspješno. Jesmo malo konfuzno pričali,
ali mislim da kad se to sve sabere i oduzme, kad se sumira da je tema, odgovoreno je na temu, date su svi dokazi, potkrijepljeno je sa činjenicama, mi ćemo vidjeti u prilozima da i pokažemo kako izgledaju ti dokazi, citati iz knjiga, ako ništa, slike ćemo predstaviti da se vidi gdje to piše, kako je dokumentovan, vi ćemo ako pomognemo i potkrijepiti određenim fotografijama. Potkrijepit ćemo fotografijama, potkrijepit ćemo nalazima sa lokaliteta. Brojni su lokaliteti na ovom prostoru, negdje oko 30-ak, Marjanović kaže, lokaliteta je istraženo iz perioda Eneolita. Jedan od prvih je Hrustovača kod Sanskog mosta, zatim Alihodže u dolini rijeke Bile kod Travnika, Zecovi kod Prijedora, Zelena pećina, jedno kraće vrijeme boravka jedne manje zajednice Vučedolske grupe, dakle upravo potvrđuje ono što mi govorimo. Nije to kraće vrijeme boravka Vučedolske grupe. To je protok ljudi, protok migracije stanovništva od juga prema sjeveru, od Mediterana prema sjeveru, jel tako? Pa i prošli put smo govorili od Ukrajine čak je postojao drum još krajem Paleolita, gdje su ljudi vršili prenos određene robe, jel tako? Ono o čemu si ti, Mirane, mi govorio. Nije to bilo današnjim sredstvima komunikacije i transporta, ali u tadašnje vrijeme za uslove tadašnjeg čovjeka je evidentno duže vremena trebalo da to ljudi prenose. I svašta je se izrešavalo u tom putu dok on prenese so od Tuzle prema sjeveru ili od mora prema sjeveru. Dakle, i posjećivali su, dolazili u kontakt sa tim zajednicama i u Zelenoj pećini, neolitskim zajednicama u Zelenoj pećini kod Mostara. I u Bijambarama. O tome smo govorili. Evo i prostor Prijedora, prostor Banja Luke, Laktaša, lokaliteti koji nose bazično ime Grac, Gradac, Gradačac, Gračanica. Sila je ti lokaliteta koji upravo govore o tom periodu Eneolita, postepenog povlačenja ljudi na brežuljke, gradnje zaštite i odbrane od sve većeg prisustva populacija, da li dolaskom, kontaktom s novim ili porastom populacije na tom mjestu uslijed smirivanja određenih morfoloških i geomorfoloških promjena. Spomenuo se odlazak zadnjeg ledenog doba, tundri, šindri i tako dalje. Virm, zadnje ledeno doba, ako se dobro sjeća. Dakle, samo smirivanje tla, stvaranje prirodno geografskih uslova dovodilo je do povećanja populacije na ovom prostoru same po sebi, genetskim čimbenicima, a ne dolaskom naroda s istoka. To je bilo važno, Miraleme, da se kaže da je došao narod s istoka polovinom 3. milenija prije nove ere odjednom i mi smo otuda. Ovo do sad puj pike ne važi, idemo dalje. Mi smo otuda. Dakle, pivnica kod Odžaka, vis kod Dervente, dvorovi kod Bijeljine. Nađeni su elementi badenske kulturne grupe, ali i autohtone. O tome ćemo mi govoriti kad budemo govorili o brončanom dobu malo više. To je to. Hvala vam što ste nas gledali, što nas gledate. Gledajte nas i dalje, postaje sve zanimljivije i zanimljivije. I ako Bog da, nećemo praviti pauze ovako duge, potrućemo se da češće snimamo. Pravili smo kuće, gradili objekte i tako dalje. Imali smo pritisak od pripadnica ljepšeg naših hanuma. Imali smo tu smo nemoćni. Nadzorni organe koji su nas gonili. Ali evo, vraćamo se. Ne damo se mi. I svojim tim nekim čeifovima. I ako Bog da, vidimo se svako dobro. I gledajte nas, zapratite nas, širite nas, mislim da imamo što da kažemo, da govorimo samo onako argumentovano, bez ikakvih tendencija za bilo šta. Samo je bitno da one nepravilnosti koje smo tokom učenja, školovanja koje smo vidjeli, uočili, bitno je da kažemo, a hvala Bogu sad postoji medij gdje može da priča ko šta hoće, pa i mi možemo da pričamo šta hoćemo, nismo ograničeni nikakvim institucijama, niti ideologijama. Tako.
Nećemo pričati šta hoćemo, nego ono što jeste. Mi hoćemo da pričamo ono što jeste. Eto ga. Ćao.